ni ki long kemi bat long kpa ki khon samla kan thebet sinrang ban chiet yo nong mi khmat batmai na mo phlang constituency hadien ka ching khlat no MLA Barim ba Eskison ha ka ching lek pe chungi sha ki chaka thebut ha mo phlang constituency ni I badan ki chaka bawan duna ki nong thebut badan ki chaka bawan buon ki nong thebut don ru ki chaka ke ba ki pa ba kim yo shu ban theb ki but chungki namar ki chingwan slam bat ken sting chungki ban chiet yo nong mi khmat chungki na mo phlang constituency bat don ru ki chaka ka ba Cepat ba kim simla laban pendep haduk benda mir ba dum teruk teleu. Cik pe chonga kaneka paling station ma sedang kat kumka cingkeny mengidan kat kumka electoral rule ngidan news pa live sangut kibadai kinong tebut hak po chonga neka paling buat ndai bang apej berbicara mentah ni iba kinong tebut se ki dang duna tengim tipat namar kapor kaban kangan deh du puasa baje deh du mentah ka cingpej ki chonga ka cinglap chonga ki dang duna ki buan tebut hak neka election setang semua yang nepo mas sedang paling buat titang itah ibantang sukwa ban pentip